Kaburam baga jingero shau blei unong penem unong siu spa kemen siem ke jong abat jongpi. Berngai ku blei piru sa shisien hagri kesengi haga kerteng ke betiang tam ke jong utraji supres. Hagri kesengi ngin lej berpusan daga Ktien ke jong blei ban nginya pech sepang ke buit ke rieh ke jong Noah. Baru ngin lej sko nganget sepang ke jinget hu ke ke beja hagri ke pertai aga pateng ben rieu ke jong Noah. Keladon ke jing slay ke bakrau haga di ke pertai baru ke wei. Kadau ke long ba ublei ula yo i. Ublei ula yo sngau. Baka pertai baru kala puut ki jing mo jumperkat baru kila sneu. Ke jing long jing em jing bre baru kalong ke ba pensgo si yo ublei. Hadu ba ublei ula sngau babi ula tau yu breu hagri ke pertai. Henry, ayo yu blei ula sham, yu wei yu breu, ubaga jing iya jisnai ke jong blei ke don hau. Pernginya pet, kai ka penlong yu Noah, nyu per, naki breu baro, haga pateng ben rieu ke jong u. Ditonginya puli ke por na ke kitab Genesis, ke long ke ben rieu ke dekat ke bekendai. Ke Bible ka ong kini kilong ki jing her pateng ki jong Noah. Noah ulalong ubreu ubahok ubabet haki pateng ben rieu jong u. Noah ulayat rengkat baru blai. Ke Bible ke itu ba Noah ulong ubreu bahok. Hapdeng kata ke pateng ke ben rieu ke ba. Don shu uweru ubahok. Ubleu la shem yu Noah ulong ubreu ubahok. Kay kebuat keberi na kebenta Noah. Papenla yu bun long ubriu bahak apdeng ke pateng ben riu ke basneu. Kani kalong kebuat beri jong Noah. Kata kalong ulayat rengkat bat ublei. Kani ke Ktien yat rengkat bat ublei ke ahengi ke kubor. Bu Noah udon ke jingedei ke bejan bat ublei. Penumla banyat rengkat bat no lemda fidon ke jingedei batki. Kumtaru Noah udoni ya gajinga day ke bejan baru blai. Yang scam bu Noah ulong ubriu bawat yu blai. Ubriu berduai. Ubriu bal ai gajing kenya aingo show blai. Baru briu badon gajinga selok baru blai man lagi por. Today na kita kedau Noah ulala ya ke ben penyeper ya ledi na kapateng ben riu ke basneu. Aku abanong ipi compare ke pertai ke sneu kadno. Rengila banyak ringkat badu blai. Ginla banlong ki breu ki bayu per na ke pertai baro. Ila ban penye per yelede tang lada ublai udon ringkat badngi. Haba ublai udon ringkat badngi ken mawe kini kawai. Ginam la banlong ki ju ki breu. In long ki breu ki balanang yai pen kaladur. Nagaway ke sengi, syagaway pat. Nagaway ke por, syagaway pat. Naman habang iyat ringkat badu blay. Onang yay penkala, ya ke jinglong jingim ke jingi bamanlay ke sengi. Bon sian ki berdua ki kwa, ya ke ban kela, hinray kimla. Kadao kelong baki perkat, baki la ban kela dala ke jong ke bor. Ken mau ke dikaway, nginam la, ya ke ban penkala duri la ke jong ke jingim. Da kabor lajong. Ada fikwa ia ke ban penkeladur ia laga jong ke jingem. Pidon kam ia ke bor ke bana ublai. Namar baro ubreu ulong ujing tau betelot. Pernilong ki betelot dena kita kedau. Nyenom la ia ke ban long ki breu ki bajanai daladehi. Kedau bu Jisu Kristus wan syekni ke pertai. Kam dena kedau. Kam day tang nagadao bangilong kinong pop bangin yo arui ke jingem bapam jukot. And reu Jisu Kristus lawan ha ke banlong ke lenti bangin yo ya ke jing tau temai ha ke jingem. Bible ko ang baru ke ban hau Kris kilong ke jing tau ke batemai. Wala penyesriem ya ke jinge day ke jingi baru blai kumba ke tenat ke don ke jinge day baru ding sawan. Ding ba ketenat kenam la ban seiso klem da sno hau ding sowan.
kum taru ke jingim ke jingi kanam la ban seiso lem dangi don ke jingi day ke ba im badu blai kani ke diga buit ke beri na ke benta unowa pada shwa long ke ban rio hakal nong ke besan finsham yo weu brio ubakerteng u enok uniru ula yad ringkat badu blai berke bible ke ong bau blai ula shimno ya u anila rong no ya u enok shim la ya kendo e ke jingyap namar bula yad badu blai ngangit skam bula im ke jingim ke pensgo bah ya u blai ken ma ba wat u Jesus Christ bu dan dari ke pertai ula yad badu kpa u shim ke jinglong do ke jinglong brie ke bapura shim la yad marwe u pulut khambon ke por ha ke jing duai ha ke ban ye kren badu kpa tene te ke dau Jesus Christ u job Pernah banong ipi baro kinong job ha ka pertai ka bakin jaban sim ka David na ka daw baki sngot ho ya ka jingdon kam ka jinga day ka bajan badu blai ala pim sngot ho ya ka jingdon kam jong ka jinga day ka bajan badu blai pila ban sharam rengkat bagi ka pateng ban riu ka basneo kan rela fiya rengkat badu blai pitay ka jinga day ka ba em ka jong pi badu blai lembaga jing duai, lembaga Ktien U Blei, lembaga jing bani, lembaga jing ero, waban ong epi, P.Nongbri kumbalong ka perthai, an penker pang epi, pen long ki bay per na ki way baro. Angit skamba, utrayan ay boru yang abat epi, pangin long kumunowa, ginom complain, dan ginom knyum, ya ka jing long jing man jang ka perthai baro ka way. Ka perthai kan sa ka perthai. Ni mengi ki kono blai ngidon kam banyai badu blai namar wat habang ngidon hakari ke pertai ken mau Jesus Kristus la daban ong ngem long jong ka pertai tikani ke buit bari na ke benta ke jing job ke jong nowa apdeng ke pateng benri ke kendriang bat ke bemutlop mangaw piru ngila ban job da ke bangi yat ringkat badu blai tungin pelong ke jing kut jumbat hakari ke singi ke bementa pemangiru in penmelian banyak keren baru blai ban ngap ban syashkor ke sur ke jungu ban yaitai ke tak jinge slok ke jinge dai ke bejan baru blai kenang bangin la ban nong kin nong job hagini ke ya hagini ke pateng ke bamenta blai ke jing sok un kurku epi hagini ke singi baro ke wai bar hoy blai u ye je fi kumba filong amen.